Kikena School Barim jongkan Nativity Higher Secondary School kibahap apok Alumni Association apok kejingelam ubakan pam karlingdo Presiden rengkat kejingan lang ubak Dennis Nongsiet udekat ke alumni ubreru USD SEO bad DSEO jong District Southwest Khasi Hills akakat arterik unailar arajar arpusau kilalit bani kedua berai mensiam ya kabandrihon lengdo Haga School Nativity High Secondary School Hamok Kerwat rengkat kejing dan lang Father Alfonsius Walang ki sister bagi kena school. Kani ke Alumni Association hakani kesni kala ai kejing kitbok kit ruyang ya kasamla bandrihon lengdo. Kapasilation bentah hak World Arm Wrestling Championship Arajar Arpusau ha Moldova haka Doba Europe. Bakal yo ruban no senyang da kesong pisa kumsi bentah banderap lem ya ka bailenti bagi kejing dan kam jangan dengan kena. Kani ke Alumni Association kala airu kejengker kuker do ya kani ke samla bagani lek kai bha bat barwan ra anam wan ra buram ya ke skul bag jela. Om tang ke Alumni Association kani ke singin reki para kana skul jangan activity kala nak senyang lem ya ka samla bandrihon da kesong pisa. Kesamla bandrihon kan terus nam kerta kadi ke kuliah kelas 9 ha ke skul Nativity ha mokorwan. Bar kala ai kejeng kuliah ya baru ketigi bre kuliah rap no senyang ya ka bat kalapan pauru egajing terang bandit yakun yak World Arm Wrestling Championship ke Europe bat ke Kermen Scam ba anda kawan pai kan samara rengkat dekat nam keburam ke skul bat ya ke jela bat ke rihi berokoi Kau ni siap ngasgau ban aing doi try kerat ba ulala bandar kat bani minta ke step bat kumjuru so kuman shisha ba mentang layo alat kalinti ban lejakai teh po Europe da kajing ya donation lam jongki pajba ne ki pas people wat kamtam ngasngo ban aingu nakamta nakane kapo ke school Nativity Higher Secondary School ba kila ya donation lam kinohi kairu kila ya donation da kamesim kabah sebun kabah kemen bat kumjuru ya ki para kena para school ki jonga ba kila ya donation wala ki ya donation shpo arpo hanrei ngalala ban poi hadu hangtai hapo Europe bat nasi ban ai kuble ifadaru ba ilaju ai mensim yang por syakapor bat kamtamru ba ikirang pak bakilawan mene yaki sport jong ka DSO but yaki pas people but kumjuru ya pi ki media de tangkum nehi kublish On behalf of the alumni association, I will tell you that this gift is not from Kenpam, or is not from Badvinis, or is not from Franafon, who were the alumni past student from the school. This is a token from all the past students of the school. So take this and take this token that this is a gift that we send you with a good wish to Europe and to come back with successful. Thank you.